Ġiet imnedija t-tielet edizzjoni tal-Malta Business Women of the Year Awards. Din is-sena se jingħataw 4 premjiet. Dawn huma il-Premju għan-Negozjanta tas-sena, Premju għall-Intraprenditur Femminili tas-sena, Premju għall-Mudell tar-rwol għas-Sostenibilità u Premju tal-Kumpanija għall-Eċċellenza fil-Promozzjoni tan-nisa fin-negozju. F'kumment li tal il-Net News il-Kap Eżekuttiv ta' HSBC Simon Vaughan Johnson spjegalna l-importanza ta' dawn l-unuri. This is a series of awards that we present to women that are nominated in the Malta business community as entrepreneurs, for example, or strong leaders. It's the 3rd edition, and the purpose really is to encourage ladies to move into positions of leadership and so on into companies and businesses, and to make sure that we've got a diverse and inclusive society here in Malta. Waqt it-tnedija ta' dawn l-unuri tkellmet ukoll Giuliana Iżolani, direttur maniġerjali ta' Nestle Malta, illi ffukat fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u li din tkompli tingħata priorità fil-livelli kollha. Skellem ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Farsins Norman Aquilina li spjega għaliex għandu jitjieb l-involviment tan-nisa fir-rwoli tax-xjenza, it-teknoloġija u l-inġinerija sa minn età żgħira, għaliex dan huwa kritiku għat tkabbir kontinwu tal-ekonomija tal-pajjiż. Dawn l-awards qed isiru taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, George Vella. In-nominazzjonijiet qed jintlaqgħu online u se jibqgħu miftuħa sal-4 27 ta' Ottubru.